Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Watlah hakini ki kindiat sngi balalen, kalaran kejingkelah kesanyi masima hapok ke Khasi Hills Autonomous District Council. Hadian bake Executive Committee ke Balailam da ke Seng People's Democratic Front kala klem no hapok kejinglam jung ba pencengan NCM komu Chief Executive Member. Lese kejingkeli ke balami menta kalongru bakani kan ketaan em hakasanyi masima hakani ke sorkar ke bamentapan. Bansyai halor kani nakaliang ke Pati CCTV henne ke sengi ke arpotre ke menaitung kalayo banyak keren kerpang bat way neki MLA jong ke Seng PDF uba bantai dor lingdo halor kani ke benta ubala keren syai bakani ke jingkela hapo KHADC kanom kta AARUM hak sorkar ya senrap lang hakani ke jela ke balailam kemat da ke Seng NPP nalor kani uni unang mi kemat nak ke mauring keneng constituency ulah penting naru bak ke jingit trelang hak sorkar kandon dakwe ke jingit sutu jingmon Henry hakasanyi masima bat keseng ke ba umi khmat kadan la ka jong ka rukom trekam kan thopru hakapor election kakama po this council and show only people play ni gi belajar isnam ko isnam show isnam namar bali bom don ka anti defection lo yele ka bomon tikani kalong ke ba bat ka ba jenjar ba ni tu bat lada gidon pat la ka jong ka da ko personal ka jingi kendu joki kata ti pila ban le kan no pila sutu kan no pila ban ong kan no ta ka shong ka jing sngau joki kajing dia kendu kam jong ki MDC simat ne mereka parti kas kam bai ban ye trelang sibon ki berangsa menyaman le naga benta ka naga benta ka jing job jong pai ba do state kam tam bai ga overall development ne kita ile ki bangi iba idon kam ban fulfill ya ka aspiration jong pai ba la ai ke mandate manakan election ajar ke parti kan sadon ni laga jongga bentau kan bagan apa ni syam bagi perkat adon kan disciplinary committee presiden udan jong secretary udan di parti wakar kita di office bera kita tin saya syam saya perkat ni ibadon kaman perkat menliang yang penting yang sengap yang both side of the coin ni yang no ke ba ngi don kaman leng ibdi ban syurai bangin syule ya kai ke ba klamda dan rajinnya susu berkaitan dengan penpek bah nam bakal mengkata ya ke parti nama ke parti jong yang barang temai mo yang ban perkhat nak ke bentang ke ban kisnam di barang luar ndai mengile ai kumbal PE ke bagi jinja parti ki bala dan namne kimi sipam ki job lain sangot ki jano nampak bakal lamta apa bakal parti kum ga political party ki jinga kum gini ngi ka do ko bor boro political party ki don be kum gini ki boro tambalong kini kijing mding bagi ini ban overcome ni kijing mding ban ngin ong no ngin give up no mding give up kini ki bro is a part politics ini ban ya bisa kamat tambang ini ban tip tangoi ba ngin penskam ni kan orang macam kata ka din mo ke parti karon garo tambangan yang ini tu pikir mau bagi pai yu breu mo wi ka breu kilong kum no da la de jet kini sang senam kilong kum no lada kibiang ki syakri bah bat kile bah ki pai bah kile kat kom galenting bode man le pai bah ni tu bukan tai pai bah jung ustad kimda pai eta ka parti re lada fi bakalai na lade tengok fi tang sisi bangar baju ngalong MDC tang sisi ajar kas ayo long MLA ka syong maru kom trekam ka jing dei bat ki pai bah ka jing don kam ju ki pai bah ke ibu ngini man le kom ki nam ki ma ta ko santam Tekajuk ni tu ibu nak liang parti tu, nasarai pengihat penyesong ni, dan ringan snow bah kasong supaya bah penpek juga jengol juga tu. Lada menta PE bah hakikat kubur, bah sipang ladon situ sipang ladon sini sipang ladon sitai. Kita kikiran nam keran kau. Tekasong pada haki individual bin kumno pak kita yang konstitusi. Dan dia boleh kubur tentang telah so saja dia boleh kubur sipang ini untuk ini nak lihat parti yang kita kawai kalau ikut sekam bangin yang kenomor bahwa parti kami boleh kami ke parti apor mi ke parti mencuam berafil dengan political party sami PDF berPDF ndai bakha bon bami na kongres kita ki kenomor ni haban bat fi do mentah ni ban bakalai kenomor fi yang rumno sakawai pat kabenta ka ba uba bantai dorling do ula kren hakani ke jikendo bat kinong pathai kubor ulai samru ya jing syam nyu ha ka jing let pen ya ka final world cup football ke badang sudap dangshen ha unia hi ubnai hakari Russia
Hakaba hakani ke jingla jungu ula pe thoru ya karukam pentelon ki kam ki jam hakaba perlong ikini kelempong kabahe jung kaperthai. Hakaba ulala bancim nuksa nakani hakaban pelong ya ke National Games kaban sepelong hakani ke jela house name Arhajar Arpuar. Organize ya gani ka 2022 de nani ngila yo shibun ni kibot ki khamtam ko bede barka lekawan barka bede barka juga bian ni logistik bar nakutaka jadi kita ki balik bawan man ko ke cakasa caka transportation ni kita ai but kumno ban organize khamtam post ni volunteers ni wi ko santam ban ma tamanya ban ajini haban ni ki haban ni apne lo ki kita anak konsen di department itu yang bentar itu bagi ajini ki kumno begini rap ini bentar 2022 ni organize ba ke 2022 kan dai ke balong itna setengah yang ngani TV tang gawe galong ba kibreu jungi ki balong potensial ada kata kibreu jungi kena kasi jungi kena garo kena jentiate nomor beli ni TV kalau era pelat make English ni biar tu boy boy biar English ni TV pun juga nak communicate ni TV ni ngani TV siapa Russia tangga ini TV bakin kan English kira-kira macam ada wala kata bidang lah ban mani cakap tu TikTok kalau successful kan fi kita kat tuan ni ginang ban kira English sama kan kira-kira macam kan fi shuni design syura arti syukran keren dah long haban translate entah kan berita malu TikTok English ni ke English ni biar ban ikna juni next kan pada ki hajar mo kindai ki banera ban long golem tia juni no bata 2022 but ikan ni ingin select man di district man di block bangin select ini nagalin ka land bank committee kalau ada shop meeting mentarakan mo nakabenta ba kila dapat kila dapat pembian kabidi berkejaka jom ke urban lain spa akar serta siapa ni township badanta ke serta ya ka iki stadium apa ni problem sudah diucapkan lak te ketika ba kong santam ni te kalong ba ngindal na chungka nomor ke jing yawan caka jungi na post ko lagi wala kata gidan ni sukumen ba gidan sisha ki bring jungi ki bolong heaven se manu kata mana isu ba ga caka tan minta ka 2022 kade sisha ke ka ba ina leng junga kumpa wi ke jisu but nginang don kam dei ba ngil awan pe tu ka ki caka ngin don kam sho kindan ki caka punya ban don kam dei Mendai tangga ni ka lais pa ka dunia. Indar ni bagi apa sih musuh ini macam. Nanti kita nak main stadium, kita nak indoor stadium, kita nak park, kita nak kelas tu. Nomor kedua. Kadai juga game village pun macam ni. Lah. Stadium, game village, park, ke multi ki indoor hall. Nakalian gue juga department, nakalian sports department, pada department lah option meeting, malah finalize ya. Jadi lanongi kami lantai baka jing sedang contoh try. Kani kan try kani kan selection. Kan selection. Enka fun. Ka fun lu ngila yo. Kan. Life part sampo. Grow. Ha. Kani kada ka fast Ka fast phase yo. ni. Ka fast phase.